Assalamu alaikum урматтуу Ошкоордун кадырлуу катталуучулары, урматтуу жылкы сүйүүчүлөр, амансыздар. Бүгүн 2020-жылдын 15-ноябры биз Ноокат мал базарындабыз. Бүгүнкү Ноокат мал базарында баалар кандай болот? Биздин канал менен чогуу көрүңүздөр. Ушул баштаганда эле ушу кара аттан баштайбыз. Эл ороп калыптыр. Баасы канча болду? Чогуу көрүңүздөр. Видеону класс басып бөлүшүп коюуну унутпайбыз. 5 жашар экен, жазга кара ат 130 миң сом баа бериптир базар азыр. 220 миң сом кеми бар деп ээси турат. Кара кашкалардан көбүрөөк тарт деп суранган мекендештерге артыңкы эки туяк ага экен. Сорлары. Ушул атты издесеңиздер 554 59 58 57 номерине кайрылсаңыздар болот. Коңшу мамлекеттерден терсеңиздер алдына плюс 996 кодун тересиздер. Жоон жолпусунан келген каракашка. Россиядан алып келинген. Жазга кунамбы же куштулу? Полторашка экен. Караларын тарт дегендерге мына караларын тартып атабыз. 140 миң сом кеми бар экен. Россиядан алып келиптир. 0223 менен 90 80 90 80 90 номерине кайрылсаңыздар болот. Өспүрүм издесеңиздер. Кунанын аттарынан да тарт көрсөтөбүз. Номерлерин айттык. Жақсы чаласыздар. Чыгарылышыбызга улай эле ээрлерди көрсөтүп кетебиз. Ушул жерде Алтынбек деген уста жасайт экен, өз кол өнөрчүлүгү. Канчадан булар? 4 миңден. Мына ээр каштары мындай. Шунда ээр издесеңиздер, номерин да калтырабыз. 0773 менен 18 82 54 номерине кайрылыңыздар. Сиздерге кызыктуу болуш үчүн мына баа болуп аткандарын көбүрөөк тартабыз. Бул жерде ат баа болуп жатат, чоң ат 5 жашар ат экен. Учурда 135 миң сом баа берип жатышат. Кечиресиздер, жазга пыштуу болот экен бул. Жазга 3 жаш болот экен. Кунан экен. Ушул жерде базар баа болуп жатат, 140 миң сом берип жатышат. Чоң кунанга. Ээси 200 миң сом кеми бар деди. Артынан дагы көрсөтөбүз бу кунанды. 148 миң сом учурда. Баасы 148 миңге көтөрүлүптүр. Yüz 150 ming so'mga beribedi. Eğer shunday qunan alam desеңizdер, өспүрүм Tümenden alып keliptir. 0778 менен 62 69 47 номери менен байланышсаңыздар болот. Экинчиси бул да кунанбы? Бул каяктыкы? Ол местный эле. Местный эле. Бунун баасын 150 дедиңиз, 150 кем бар. 150 кеми бар экен. Карап турат. Оларды ат асылып калды. Оля секирип атты. Ошо заборго секирип асылды. Россияда келет ve moşadar görgen ekendin. Maqtayır, zabordan taşagan üstünde. Өспүрүм Полторашка турат, дубалда байланып турат. Каяктан алып келинген? Rızata. Жок, түбү. Bişkek. Бишкек. Чүйөрөнөн алып келинген экен. Баасы канча Полторашканын?
2. Bağısı 200 bin so'm dedi. Kemi olu? Kemi var. Kemi var ekan. Gelişim bağda. Qolganini kelishamiz deydi. Nomerini de qaytamiz. Nomeringizni aytinglar. Numaram 78 milyon. 0778 bilan 72 72 32. 32 Hozir 07 qilding mi? 778 bilan 07 72 72 32. 32 nomerini qaytarsanızlar bo'ladi. Paltarashkan. Mına qulunların bağlarını suraganlarga realde bağ bolup жатат ушул qulun. Учурда 60 миң сом bağ берип жатышат ушул жерде. 70 миң деген экен, 60 миң сом bağ берипти ушул жерде. Миң сомго сатылды ушул qulun. Arasından, öspürümlerin arasından 61'e satılıp ketti. Kulunların, bağların turganlarga sizlerge realdi bolup жаткан bağlardı jetkirdik. Jetkirip turabız. Kunan kayrele bağ olup ketти. 160 ming so'm bağ verip жатышат. Türmen şarından alıp gelingen buna var. Yemi, bundayda. Yemi bereket. Sizler şöyle vurup işte bereket yok mu? Ben razı oldum. Tamam bereket. Shuncha yil qarab turat. 160 ming so'm bağ verip жатат. Altmış 2 ming so'm dedi. Altmış 5 165 ming. Pazar kızıp жатат. El ko'yib turadi. Buna bozor qizib yuribdi. Bozor ushunisi bilan qiziydi. Men quldan bo'lgan uchun qo'shdim. Men quldan bo'lgan uchun qo'shdim. Бар деп бараканы каттып айтты. Азыр билебиз канчага сатылганын. Bundan 165 ming so'mga bichilibdir hozir. Uşuğa көп болдуңуздар. Bu pazarın sırtına alıp çıkıştı. Uşul kunan ekan Tümenden alıp geliniptir, Rossiyanın Tümen şaharынан. Бұл өспүрүмдөр жана сиздерге көрсөткөнбүз. Булардын бааларын эми айта кетебиз. Канчадан канчага чейин? 55 миң сомдон 80 миң сомго чейин өспүрүм жашына жетеле кулундар экен. Сиздер көрдүңүздөр, бунусу 61 миң сомго сатылганына көп болгонсуздар. Номерлерин да калтыра кетебиз. Өспүрүм издесеңиздер. Telefon numarını aytабыз. 0772 менен 77 13 93 номерine кайрылыңыздар. Ноқаттын центринен көрсөңүздөр болот. Каракашка ат издегендерге номери өзгөрдү бул аттын. Ат сатылыптыр, кайра сатылат экен. Келишсек сатабыз деди ээси. Ошол эле баа 250 миң сом кеми бар деди.
Alğanı sır boydan ele kala bersin. Ertem menen görsetkenimiz 250 ming dep 140 ming so'm baha berip жатышкан. Кийин канча сатылганын билбедик. Номерин да калтырабыз. Телефон номери эгерде ушундай ат издесеңиздер +996 776 80 16 86 номерине кайрылыңыздар эми. Бул кулундар алыныптыр. Кашка кулундар 20 миң сомдон алыныптыр. Кичине кулундар экен, үчөө 60 миң болуптур. Bunысы 24 болду дейт. Булары 20 миңден. Базардын ортосундагы бул данчак кунан турат. Породасы таза данчак. Жашы 2 жаш. Кунан экен, жазга бышты. Баасы канча данчактын? Баасы 160 миң. Кеми бар. 160 миң кеми бар экен данчактын баасы. Номерин калтырабыз. 0778 менен 16 00 78 номерине кайрылыңыздар, данчак издесеңиздер. Чоң ат издегендерге Ноғат базарында эң чоң ат ушул экен бүгүн. Көкүрөктөрүн жакшылап карайт. Жаңасы екен, жашы 4 жашар. Bağısını 300 ming so'm kemi var dedi. Takaları var eken. 34 bir razmer. Takanın razmer 34 dedi. Boyu kança çıkat? Vuruğun menen. 65. Жаңасы улакка жаңы үйрөтүлүп жаттыр, чоң ат. Telefon nomerinizde aytыңыз. 57 +996 557 03 93 03 номерine kayırılыңızlar. Bazarda büyük tik attım biri uşul eken. Nomerini alıp aldırdık. Karakaşka bağ olup жатат ушул 118 ming so'm ушул жерде bağ берип жатышат сакалга. Жатат экен. Loka çalıp жүргөн 7 жашта 4 асыят экен. Акбоз ат сатылыптыр. Канча жашар? 4 90 миңге кетти. 90 миң сомго сатылыптыр. Универсалбы? Универсал ат экен акбоз ат. 90 миңге мына учурда сатылды. Bazar bağlarını bayqаңыздар, көрүңүздөр, салыштырыңыздар. Бұл быштыны да көрсөтө кетебиз. Баасыны 180 миң сом кеми бар деди. Жазга жаңасы 4 жашар болот экен. Көк сатылды көктай. 58 миң сомго мына сатылды бул дагы. Улакка салынганбы? Улакка салынып үйрөтүлүптүр бул дагы. Номерді айтыңыз. 0777 менен 50 18 93 номеріне кайрылсаңыздар болот экен. Теке улактарга чалып жүргөн деди. Улуштары жакшы экен. 180 миң кеми бар. Универсал чакан ат экен, чак келген. Теке улактарга ишке дагы жүрө берген ат экен. Баасыны 120 миң сом кеми бар деди. Kuruluşları da çakan. Görüңүздөр, жақсы алыңыздар. Telefon nomerini daha kaltırak etemiz.
0222 menen 14 96 55 nomerini ayrılsanızlar bulat. Korup işte satılıktır. 62 min so'mga uçurda mına satıldı. Akçasını hesapta olup atkan uçuru hazır. 62 min so'mga uçul satıldı. Uşul atта satılıktır. Baylap çat. Bağasını bilemiz kança olganын. 101 min so'mga satılıktır şu Kaşkat. Kulunduğu bey suraganlarga kulunduğu beylerin daha bağlarını bilemiz. Kulunduğu beyinin bağısını 150 min so'm dedi. Kulunu da urgaç eken baytal. Karı beygen 40 min so'm 45 min so'm bağa verip çat. Urgaç kulunu menen esi 80 min deptir. 45 min uçurda bağa verip çat. Karı beygen jaş ötüp kalgan. 7 yaş 5 kaşkat eken 155 min bağa verdi bazar. 7 yaşdağı 4 asiyat eken 5 kaşkat. Özünün komşusu 155 min veriptir. Iyisi 250 min so'm kemi var dedi. 5 kaşkan nomerini daha kaltırak etemiz. 7 yaşdağı at. Boyu 1.75 eken. Nomerini kaltırak etemiz. Baylanışın telefon 0700 22 71 nomeriminden baylanırsanızlar болады. Karatın bağısını 120 min dedi esi. Yaşçı? İkası 6 yaşta eken. Universal at mı? Ulağı var eken, universal emas, ulağı var değil. 120 min so'm kemi var dedi bağısına. Bu kara kaşka görüңүздөр çakat eken. Nomerini daha kaldırabız. 0770 menen 61 81 nomeri menen baylansanızlar болады. Ulağı var deydi. Bu jerde bazar boldu. Azı görsetebиз qaysı bağa bolup atkanын. 115 min so'm bağa berişibиz. Şu karatqa. Жазга 8 болот дейт. Жашы 115 min so'm uçurda. Taza bağa bolup жатат. Buna 115 min so'mga bereke aytıldı şu latqa. Şuncha yil göğü oldu. 4 yaşar çoğun boz beygen 110 min so'mga berilibdir. Rossiyskiy parodada boz bey deydi. 110 minge berbedik deydi. 180 min so'm kemi var dedi bu Akjal beyni. Eğer de şunday çoğun bey izlesеңizdер, жаш beygen. Tuğan mı bunu? Endi Birinci tuğum eken. Can açma. Nomerini daha kaltırak etemiz. Nomerini görüңүздөр. 07 20 40 61 nomerine kayılsanızlar болады. Егерде komşu mamleketlerden terseňizler plus 996 kodunu teriңizler. Tay satılıptır. Bağısını biliriz. Kaçağa ketdi? 64 min 500'ge satılıptır paltaraşka tay. Şu tay daha bağ olup jatat. İçine tay. Kança bergen daha bilemiz. Dollardın kursunu eskerте кетебиz. Çıkarılışımızda 1000 dollары 85 min so'm Kırgız akçası болады. Somu
1000 AQSh dollары 85 000 сом болуп жатат учурда. Ошого карап эсепти чыгара бересиздер бааларды. Ушул кулум баа болуп жатыр. 200 сом талаштырышат. 22 mingге satıldı. Urgaçı kulun eken iyesi Akhiles Superet deydi. Bu 50 ming so'mga alınıptır. Tay. Kelta tay eken. Bu dağı çoğun beye turat. Bular российский mi? Qancha jashar bu? 1,5. Paltaraşık eken. Baytala? Bağısı qancha mı baytaldın? 150 Bağısı 150 ming so'm kemi var dedi şunday. Jash baytal izlegenlerge nomerini aytıp ketemiz. 0770 50 15 14 nomerini qayırsanızlar bulat. Жазга кунам болот экен байтал. Базар кызууланып жатат, биз чыгарылышыбызды. Бул биринчи бөлүктү жыйынтыктайбыз. Биздин каналга катталыңыздар. Лайк басып бөлүшүп коюңуздар видеолорду. Саламатта калыңыздар.